Bia Kamal ka Nuer TV kejan gwas me bana jo me bana jeling roje shalat kuumɛ SPLIO kiemen shalat Dr. Riek machar gwada dan ente reiti jentin reaction dan chito ko doba dan en shawo neke bana jo me bana jeling ka bana warga dan chikana gor bi kona linka jan larame ko gor kono bi korwaini bi kon kaling kenyam anda mandu ne chan ko nyak maria non roine gwas me ka Nuer TV gore jen wo ber wani titi baka nywaga yekel wona ka warga dana shagor kuumɛ SPLIO bana jelinkel ka jalera mene kan kono yaman wala shanga wal ngwan ka pay badak ron kina dangara wide jan dangara wide dich no kono no be kon chang bu kona nga chang dana tok reka mekeja ke man tok dor keje magwa me jek bu kon kaling en jowlen kono me warga me pay gor pay release kuumɛ SPLIO shikana gor ka chaja gorba anetin kontin la media na South Sudan set kamente ay radio kana media anten koken media an kontin gor ke long rewike South Sudan ay radio jan gwas dan la roine la kana beten lana gorno baka nyaka yekel bani ko kandial gor kano ba kaling ta dan wo mal ke jere wike South Sudan ke jega dan wo South Sudan we ke je gor jeno kondial bu kon kaling ka jo mung ke go do dan en chitwo ke are ler kana me mling kone me bu kon lingantama shala do nena. The South Sudan People Liberation Movement in opposition SPLMIO, led by First Vice President Dr. Riek Machar, has strongly reacted to the removal of several of its top officials by President Salva Kiir Mayardi. The group said this action could be the final nail in the coffin for the 2018 revitalized peace agreement. Jawlin kon magwasime kuumɛ Kiir Mayardi wamen chalat awame jega long awan go bikanetin kon tin la kuumɛ SPLIO ano bikan kawuj awene kana tanelo yet kana kwarti ko kien rewika South Sudan eno bikan ke wuj wajen na mo yermal ka me chatany karon kene dangra widu wal badak minyono je en wonene and watch Dr. Riek Machar ro bane ka ba ka wuj ka ba Dr. Riek Machar ba je yen rewika South Sudan wane me violation dung 2018 peace agreement eda na chatany ka kujamo chukuma jalat ke kuumɛ SPLIO chikala do wonene Kiir Mayardi dio je na me again final stage ko bi malbe jek totally rewika South Sudan can you watch kontama can all the important key figure ka kuumɛ SPLIO akanetin content cha wini panken maja kuumɛ ko but baje zero doubt katin content lada en Kiir Mayardi no woje Dr. Riek Machar awajen che dormi dita long che je ladan tamare wika South Sudan wajen che Dr. Riek Machar che je demun woj a chang woje ne dialba no rewika South Sudan che tama misha na tanelu yet che je ko woj ka che bon dialan ko kien che ko woj rewika South Sudan ngum loda na mo new the genu there wo ne ko ba Dr. Riek Machar ba je del woj rewika South Sudan ke ba je woj ka komde menteten ala vice president. So an jo mishit kana me milin kona me ata dan en chawar ga chaja gorkeje kiritin kona lat ko dire wika South Sudan ko de keling ka doba dan en token keje tangos ni neitin wanti kana mala ngajen wo ngum lot ke Kiir Mayardi dano wo je neitin kontela kuumɛ SPLIO la gi ken jen wo this reshuffling en wo igorno bi kumba go no na me politically motivated katin kone lat korodian rewich ka South Sudan en kuumɛ merwaik Dr. Riek Machar men na tanelo yet Ramadan en la deputy chairman ka kuumɛ SPLIO mi montema na tanelo yet Ramadan men la kwere rewde ke chunga gwa Dr. Riek Machar ka jomi kan lat gwasame. In a statement on Thursday, Isaac Gang, the SPLMIO representative to the United States, condemned the president's decision. He called it a unilateral action, meaning it was done without agreement or discussion, and said it broke the peace deal that was meant to end the years of conflict in South Sudan. Joe William Kono Gwasame Ron Michalat Ramkel ka kuumɛ SPLIO Michal ke Isaac Gang. Isaac Gang awaram kel meteke United States ka shunga kel ka kuumɛ SPLIO chela do wona na men chalat Kiir Mayardi ko wojana ke wojanetin konti la members ni ka SPLIO wajen che dormi dine jena long che jalat wanyu de jen wona me shi dung mal ka tela mal mi bilaben re wika South Sudan ko mu wojanetin konti bumne kana long re kuumɛ ka kana me che chuang ke che magwa. On Wednesday evening, President Kiir issued
a series of presidential decree removing key SPLM-IO leader from their government position. These include both lawmaker in the national parliament and senior official in the cabinet. The president replaced them with member from another SPLM-IO faction led by interim chairman Stephen Parkol. Jawolin kona magwasame kajan shanga dokan paiwa de kona larno shanka wel dok ka pai badag ron kina dangra wijan dangra widij. Sekir mayadit Canadian content ka party SPLAIO ki bonten kon tila yo loyal ka Dr. Riek Machar jalaren wo cheka wo Canadian content wo ka kuumɛ SPLAIO ping Dr. Riek Machar cheka lat ka wuden chalke e parkol alane parkola Canadian kon chakula kwanyan tama alane te be kuumɛ bikana right. Stephen Parkol Ramadan en chajiga no teka luang ka kuumɛ SPLAIO ka jan gwasame mishir kana me letkir me yadi de ko be SPLAIO baje break ki baje yar ki baje dark chit kamen she lat already newen kane de konen chawuch kuumɛ kirme yadit ka jan gwasame wacha ko wuja me ne jingmon to kane ti bom re which ka South Sudan ti la kuumɛ SPLAIO tegane di shawu Ramadan shawu Kenya Nathaniel Yet Perino jela first deputy speaker ka National Legislative Assembly Ramarode Wood Michel Kabich George Anyak deputy minister of finance and planning Ramadiodien Deng Akon speaker of the Council of State Karama Ngwandien Regina Joseph Kaba nyok kene ko kentin chelene wojbo gwasame no chetke wooden shalke ngai kon Deng Akot karamkel Michel ke Farugat kot kene dialati kene di chajuch ka kuumɛ SPLAIO ka chagwatken chaka mo kene di koken te kene di sha pon en president kirma yadi gwasame ne te toka ne ka kene tin kontela loyal keje ne te kontelet ke wudi shalka me parkola kene tin kontin chalat ka kuumɛ munyodo men chala de kirma yadit awa dwer ka chechong. The president of South Sudan Salva Kiir Mayardit named the following people from Stephen Parkol group to take the position: Honorable Yen Shangatire, Deputy Minister of Finance and Planning; Honorable Daniel Akod and Wani Ilya, representative in the Council of State; Honorable John Otto Mariano; Honorable Malong Ashirian; Honorable Julia Simon Rial; Honorable Peter Charlaman Shawach; Honorable Matthew Manyot Magar; and Honorable Tut Twach Nyao, member of the National Parliament. Ne diala kontiling kon chut ken gwasame kaneri shawu ka kuumɛ SPLAIO no she kirma yadi chene titi shaka woj honorable kon chut kelling ka shaka replace karamishal ke honorable Yen Shangatire ka honorable Daniel Akod and Wanilia honorable John Otomarian awewe ne tingwan ka kien telalo yal ka wuda shalke e Parkol mela kwer interim chairman kenetin content she kuumɛ SPLAIO ne content kel ka Dr. Machar no chaga ka so milat kono michana cha ko gwasame de kono ngajin wonene wai kuumɛ SPLAIO ke tada na wai kana kaje e bana tunelo yet baje wudra mi momala deputy chairman ka kuumɛ SPLAIO na me wa riek ke chechong. By the way reaction dana chala da kuumɛ SPLAIO gwato me bana jeling the SPLAIO say it was not asked for advice and did not agree to the removal of its leader. It described the decision as a clear violation of the revitalized agreement on the resolution of conflict in South Sudan. The group also questioned the timing of the move. The dismissal came just after the African Union Peace and Security Council visited Juba. In a statement, the SPLAIO say the action has either given the president more courage to act against the peace deal or the unity government no longer care about what anyone think or said. Jawlin kon magwasame kuumɛ SPLAIO chikalaru wonena taye dana shibin ke kuumɛ Africa Union rai which ka South Sudan dieu ka jen wo chicken shumne kirma yadi den wo be kuumɛ SPLAIO be jejoj ke be jika be ka joj how come be kuumɛ Africa Union be bere which ka South Sudan ka within the time shika jen ka jara which ka South Sudan chikema yadi che decree ni shakalat to woje kuumɛ SPLAIO woje ka kala the nation kon
tila ne interim chairman la ne parkol ne ti konti la loyal ke je point ke me yadit wane me mumi je ke shi move me gwa netin kontin ngai kamana le rode ki men chala da kume SPLIO ngai kone kume SPLIO tikan wuri shal ke me kirme yadit no dara mal dara jajjat wano ba lokir me yadide ka jomu chalat gwase me a warning of peace collapse by the SPLMIO chikan jodi lado nene kenene the SPLMIO warned that if the president continued to act without consultation and the peace guarantor remain silent, the group may have to officially declare that the peace agreement has collapsed. They stressed that the revitalized peace agreement was the only path to stability in South Sudan, and breaking it could lead to political and security chaos. Jowlin kona magwasa me atada na chikume SPLIO chiken ke yadi chiken gujen wacha mal chejayar, which means that bukume Dr. Riek Machar beje declare nwone ne chikir me yadit chamal chejayar ki je 18 peace agreement eda na chatany chejayar totally elo chimal chedeten minyono jelo bikala no peace collapse so tella option dodian deno dong buluni South Sudan bolo kor ke biji SPLIO biga kor bikani nyoko mto kene komuludo the collapsing of 2018 peace agreement it mean one thing karwade o bu kor ba nyoko lo tella mo dodian so jo me ajo malat kene ka jo dan ci kalat ka jo gwase me ka jo rien mi ci kana lat ina the revitalized peace agreement was signed in 2018 to end year of fighting between forces loyal to President Salva Kiir Mayardit and those loyal to Dr. Riek Machar. But under the deal, the SPLIO was given position in the unity government, parliament and other institutions, but over the year, there have been repeated dispute, delay in implementing security arrangement, and political mistrust. Wednesday dismissal at new tension to an already fragile situation. The SPLMIO said it will continue to consult with members and peace partner before deciding on its next move. Jowlin kono magwasme kume SPLIO kawarga dani chikana gor. Akana tawdana shala de kema yadit eno chenyuna jeno tele mishale mal. Ko karundi alati la walat kamal eno na bikir mayadit ba mal ba jo yar ba nong no korinyok mnyodo din tama shikir mayadit chamal cheje gorno dara tere weka South Sudan namani awacha mal cheje yar ka kir mayadit so ko kuja mo kuma SPLIO nene kanene chine mal chine blok bene mal bene nok bene ngot kamuku ne ti kokien tino ka jen wode mal dar bene ka pressure ko beacon peace agreement bekana nyok loiten nok kane dak 2018 na me ano ba mal baje yar kata da na gwike jeje kumikir mi yadit kane jere gandine jen karik dial ka kuja mo netin kontila kum SPLIO chikala no menchalat kir mi yadit kane na me che chong taken kim yadi deno der luch kamal ki der shuka der ka nyoko mugure shukte konte chayar ka jo chalat gwasame ka janwar gamene Sudan People Liberation Movement SPLIO US mission et konente re which ka USA ka jo ran chikan gor gwasame kanene today the president has once again unilaterally relieved SPLMIO leader from the lower and upper hours in the parliament as well as the revitalized peace agreement also removed the cabinet the relief of Honorable Nathaniel Yet Perino, Deputy Speaker, who is also the acting chairman, and others. Akanina me riek medit misha gorno de jelat kir mayadit. Ramon Gorwar game Wudishalke Isaac enono gang PhD holder Ramkel Millar representative to the United States of America under SPLIO mentere which ka South Sudan. Jo me ajan jo adan en tikana ladeno kenemal chaje yar kir mayadit maladan e chatanya Dr. Machar kene kir so ko kuje mo taken kir no malen ci yar gore jeno de ne titi de ka nyoko muluji kare gwanken ko dongde maldere chu jegno no kenene me chichong chikan jo me chikana lad so gore jen wadi yan mishir kana me de yan len ka ta dana che to ka je no mal and temere wika South Sudan no men shall ka fragile peace gore jen wadi na nyoko mulu kiten otherwise bi South Sudan ba nyoko mulu je rekur jo shalinga wode konti ka ngai ketin kona lat korodian warga pa yelinga warga misha gor netin content pin Dr. Riek Machar chikan disagree ka chikari reaction dian chikana lat kamana lat ke kir mayadi de kan kir mayadi men chalat
che chong gor jeno ke mayardi be nyoko lunyere chung neke ko do bidande mal der ben kaje jo shana linga jana na gore de nyoko kon kel anda mandu ni chen kon nyak mala no wani gwas me kan TV an wala e shenga wal ngwan ka pay badak ron kine dangara ude jan dangara ude de metik information mo gori jan woder ja adi gori jan woder contact social media ka Facebook da chen kon nyak dere inbox den dere message dan gor de lab de blad gwasme dere gware ke message a chen chiro de blad mi she jaka den be je bukwen gwasme ko ba jelinga ne kon la message gwano ba jelinga ne kon ta dara wana ka je chojin shu na ka je kan ko dal kon tore wi ka South Sudan men re Nuer ba gor je no bana ka ngak ka ta dan en wongwane ka je jen je wadana gore de nyaga kon kel en ban nyu jikala rodien mi jira jidit Chuja Peru jeno jen subscribe ko notification bell bi jetwany ko mete ka ler mi shi berej ba shamala shu be gaji apai berej ene biya ta gamal bye bye